poštovani gledalci. Hvala vama gledalcima na upućenim komentarima i sugestijama kako poboljšati ovaj TV program. Pre svega, potrebna je finansijska podrška kako bi se veći broj stručnih lica uključilo u realizaciju ovog TV programa. Zato svako neka pomogne koliko može, jer ovo je naš zajednički program koji nas Srbe promoviše u multietničkoj Kanadi. U današnjoj 176. TV emisiji Parallel Vision vidjet ćete prilog o poseti visokog lidera Liberalne partije Kanade i MP parlamenta Majka Ignjatijeva crkvi Svetog Arhangela Mihajla u Torontu. Zatim, u Praksis galeriji je bila otvorena izložba eksponata iz zbirke gospođe Živke Perić. Pripremili smo vam i razgovor sa istoričarem i književnikom Radovanom Gajićem, a naša kamera je bila i na probi za predstavu gospođa ministarka u postavci Kulturne asocijacije Zona 416. Sanja Krajišnik će nam dati informacije o predstojećoj humanitarnoj akciji Lifeline-a. Za STVT, Blagoje Ristić.